Hallelujah. Lena ngeke ngisakwazi ukuthi sekefikileyo empilweni inxwaleko. Yena ke ndibuze ke ngoba leliphi elivangeli lishunyayelwayo elifika umuntu enjalo aqhubeka ahlale njalo ufikelele liphi ivangeli ngoba eli zavangala beBhayibheli lithi la kufika kube khona into ongasekelwa zizo, lahlekelwa ngabangani, lahlekelwa zitho, lahlekelwa zizinto ubuzithanda, lahlekelwa zizinto ubuzixabisi ngoba yonke into eyayinzuzo empilweni yakho ingekazani noKristu ndathi ndakwaza ndayibona inxwaleko. Funeka ulahlekelwe zizinto khona uzalahlekelwa ngakho khona bangani. Indlela ezobafana ngoba xa kuyiwa ngapho uzaphila ngapho ngoba ufikele verse 7 standards. Kodwa zonke ezo zinto ndandisithi ziyinzuzo. Kafundo 6 futhi futhi verse 6. Ndada ndalitshutshisa ibandla. Ndandingabekwa bala ekugcineni umthetho. Wayesengusawule ngelo xesha. Wayithandwa, wayenehlwele zazimxabisile, wayenabantu babemshayela izandla. Ilizwe lalimamkela ngenyawo, lalimamkela ngezandla zozibili, engusawule etshutshisa amaKristu. Lithi futhi nomthetho wayewubambile ngoba wayefundile uPawulos uSawule node kancinci. Kodwa lithi ukuthi ndathi ndakwazana noKristu. Ivangeli bazalwana alikho ivangeli ngaphandle kweguquko. Leli livangeli ingaguquka msoswana. Uba ubuhamba uya ngapha uguquka kutshintsha ujonge ngapha. Uyaphenduka. Akuthiwa noba uphenduka ibonga akona akaphendukeli ukusaya ngapha. Ivangeli bazalwane lingokuphenduka utshintsha indlela zomuntu. Uthi ke ngoku izinto zaziyinzuzo empilweni yami ndathi ndakwazana noKristu ngaba inxwaleko. Anginamsebenzi noma ungumntwana noma umuntu omdala noma ungakanani, zikhona izinto zawulahlekelana nazo. Hallelujah. Zikhona olahlekelana nazo nabangani nawe bethetha ngohlobo bazawutshintsha. Kuthiwa miyeke namsindiswa, miyeke lo wamginileyo, miyeke kunamagama abuhlungu azawuthethwa kuwe kodwa wena uyayiqonda kahle ukuba izinto zaziyinzuzo empilweni yami ndazibona ziyinxwaleko. Hallelujah. Ngathi ngokuba usela utywala usindiswe wamkela uYesu phinde uqhubeka usela utywala, inxwaleko leyo. Uyalahlekela futhi nabangani botywala bakulahlekela. Ubusindiswa uthanda amantombazana uphinde uqhubeka uthanda amantombazana, uyaphenduka kwindlela ezimbi. Hallelujah. Ubusindiswa uphila ngobusela, uyahlukana nobusela. Usindiswa umuntu ohlebayo, uyahlukana nokuhleba. Usindiswa umuntu oweba zonke izinto zaziyinzuzo empilweni yami ndathi ndakwazana noKristu. Kwakhona umahluko kulo. Hallelujah. Ubayeka bazawuthi wasindiswa kangaka ntombazana uthini? Ucima akuyini basindiswa abantu ucima wena utheni wasindiswa ngalithathele phezulu lento. Bazama ukuthoba, utheni ungazi ecaweni every day. Hayibo icawe ngecawe so yanaphakathi evekini uyithathele phezulu man. Thathele phezulu. Bagxove baningi utheni ukuthi basindiswa. Alibonge igama lenkosi. Kodwa wena nento yaziba izinto ngoba ngela xesha wawuye ethaveni usiye ekhawashi usiya kwindawo wabengathethi. But namhlanje uyahamba enkonzweni uqala abantu uyithathele phezulu. Right. Uyithathele phezulu izuzincede. Utheni wa serious kangaka? Utheni wa serious? Ufuneka nthini? Serious ngokukhonza uthini? Beni serious ngokwenza into zelizwe. Serious ke nakukhonza uthini? Yeke zonke izinto waziyinzuzo empilweni. Ndathi ndakwazana noKristu ndazibona zithemba zala ziyinxwaleko.
ndinithanda kwenza umzekelo ngunyana mlo. Amen. Hallelujah. Wona umlandeli. Umlandeli usuke eDurban weza apha eKapa. Suke straight eDurban unyana weza apha eKapa safuze samthanda sapha uYesu. Sambeka izandla samxelela uba yabona kenyana abantu bagoduka befika apha eKapa. Uba wafika wathe nyaka kubedala bamfonela abangamba. Wathi wafika apha eDeft, fika apha eKhayelitsha, cha bafike eGwaleni into yavela hayi mina sendamkelekile lapha emfundeni. Amen. So hlala lapho le ndawo endisekuyo. Angibe ndijikeleze elikapa lo. Abanye abantu babhubha nabo abantu. Aba bembiza kwelikapa abanye bahlala eDeft. Abanye bafela emfundeni. Njalo kwindawo zokulwa. Amen. Ya le ndlela lena funeka uyithatha uyithathe serious. Thathe serious. Uyeke nje uphela ube serious nje ngayo. Amen. No, unyana mosinyana wayemdwaba umuntu. Unyana wambethe umfana phana kwathiwa ubhubhi. Ambethe amlift amthi phezulu. Eze uhambe distance amshiye phansi abuya ngene kuye ngenhloko. Ambethe. Alibonga igama lenkosi. Hawu emdwabo. Nothi nje kancane. Unyana wayechaya intsangu. Ayichaya intsangu ayidibanise notywala iqhume kuthiwa ziyachayiti. That is why ngoba emangala kakhulu kodwa umfana sekuthi nangoku ngiyaqala phakathi ukuthi abantu abantu kodwa nethe ukuthi abengixela ngawe sekuthi ke amen. Isingisiwe futhi ngandile ngathi ngibona nayo inamba yami ngiyike inamba yami. Yapha ilala ikhadi yazi noma ingangani. Malonke igama lenkosi. So apho ndiyakhona abazalwane xa sawusindisiwe ngoku ushiya kuba nje ifile lakho elidala ngabantu kuthiwa yo oko yanceda nobani. Yo wawuyasebenza la Kristu oko wanceda ubani. Kawube kulo mzekelo manje bakuthiwa hey hayi siyambona uYesu uyasindisa nyani. Yo wanceda isoso. Abantu sasike sayibona ngeke ancedakala ubani. Hayi lo Kristu lo adika ngeke ancedakala ubani never. Ngiyangixelela umuntu usindiswe nini? Utho usindiswe ngoSeptember utho ndikeni ukuthi uOctober noNovember noDecember nibe ngithe. Nikezeni nje ngoDecember ubani sabe sinaye apha ebuhlanti. Alibonga igama lenkosi. Kodwa wena khawube nomahluko man. Kuthiwa kuthiwa zonke izinto zazinzuzo empilweni yakho. Wathi wakuhlangana noKristu zasibona ziyinkwale. Awukakhela umkanye bancane kuthiwa yo awuphucukile bantwana. Hallelujah. Yini ngobe ngizongcobeni. Bani nandifunda nawo nenda sigcwele bayingcobeni. Amen. Akumntu aziyo ke mina umhlaba bandiyashumayela ke. Kuba lazi kahle nevale ndishumayela kuba ndishumayela indawo yonke. Ndishumayela ku Facebook, ndishumayela ku TikTok, ndishumayela. Amen. Hallelujah. Ngosipha ingcwabeni ngomuntu bafuna ushula nomshumayeli. Bayashudisa awuze mfundisi ifote. Awuze masifote abantu abasekhaya. Masifote abantu abasekhaya. Amen. Yeah. Impilo yami le yokushumayela le zonke izinto nyana bezinzuzo xa sewazana noKristu ma uzibona ziyinkwale uyalahlekelwa ngabangani uthi Nkosi yami. Hallelujah. Abanye uthi utobela bekhaya nawo umbona lo drive sindisiwe ndafoyela umfana siyakhanda zona ngathi kusegodo ndafoyela umfana apha ndiya kwakhe apha emakhasi mfana ngikhula naye ndiya kwakhe kanti uhlalisana nenye intombi yapha elalini engandifunda nayo. Ndiyabe uhlalisana nomntana lo mfana yena kandazi wayengqibele kudala lo mntana sekeyazi. Wathi kulo mfana nakejoba wathi yo kuba wafika lo uzavela afika siprofethe sonke. Uvumile makenzi omnye uthi hayi into mama ufika kwakhe apha thixo uyivumisa lonke hayi ngisenguprofethi. Mina ndimazi uhlalisana lo mntana ngangifike ndiphaka nafe naphaka lapha emakhasi. Njengoba ndipakayo babehleli phansi. Ambona umdlela waphakame ngayo la mfana bamuzana. Wathi ndithi hayibo yini ngoba umhlaba wabuye uyapi?
Ngomose ngimunika athi indawo. Ngihle kodwa mntu wami ubaleka nje uyaphi? Athi indawo hayi. Abumile lo mntana insini. Ngibuze ulandifuna na ngibuze hayi. Andizobaleka ntoni ulapha wena? Athi hayi la. Hayi singabina. Ase ndiyibalisa le ntombi hayi. Uthe wandisa kaprofeti la. Ufika kwakho apho yofuna uxelele wonke umuntu indaba zakhe ufika kwakho. Wonke umuntu olapho uyofika zazi indaba zakhe uyofika ngoba uyaprofeta. So uyabona ngokwapho uhamba khona uSathane uzama ehlebela wonke umuntu amanga. Hallelujah. 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 Exactly. Injalo kanye. Amen. Zonke izinto beziyinzuzo empilweni yami ndakwazana noKristu. Ziyinkwale. Ngoba apho ndifike khona ndizafike ndithethe ngalo Yesu. Apho ndifike khona ndafike ndazise lo abantu baza kubaleka kodwa bakhona abazawusonga. Uyazi ngoba ndifayidala njani. Sithandazela amadoda abambe lamadoda lendaba bambe nje lamadoda uthixo abambe lamadoda lendaba azokhonza uthixo. Amen. Ngoku uyandifonela phakathi endlini uthi ndidibene nobani uthi ndidibene nobhumongezi uthi udicayidile uthi vele alikwazi ngathi mashiya mina ndidicayidile mina oyaphinda ndibuza uba ndiyothini laa nto kamashiya uyawusibonela ndidicayidile decide wavele ndisindiswe ndikhonze umzala wabhubha esishumayeza ngoKristu. Ngoku nawe ukhona ndiyasindiswa mna ngomashiya. Alibonge igama lenkosi. Uyimele nje iKristu nje umele zonke izinto zaziyinzuzo empilweni. Abazalwane banamhlanje ke bona bafuna ukulahlekelwa nto. Hayi. Bafuna ukufitha ngapha, bafithe nangapha. Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Wadla Jesu. Yathi ngathi ngifumane Ishumayela ngabe ekhayekantini wenye game phaya siyathanda kakhulu Ishumayela. Ishumayela ngabe ekhayekantini. Ngithi bazalwane yazi into ekhala abantwana bakaThixo abaninzi. Abantwana bethu. Ngoba sesibanikeza ibudget. Kuphela unyaka. Ngihlale phana kimi. Asibanga nemali la uNkulunkulu lonyaka. Izinto ukufuna uzosifumana zonke. Nathi 2000 or nathi 1.5 sithekele yonke into ozayithela ozayidinga. Amen. Yonke impatho ozabathi uthina sinayo imali. Ubona ngola 1.5 uzawuyazi uba hayi le 1.5 uzafuneka yihlule phakathi ndibe nempahla zecawa. Le 1.5 ndibe nempahla ezizakwazi bazifithe nangapha. Amen. Now, sesithandazile abantwana bazathi hayi yabona ndiyabulela mama le 1.5 vele nje bengumntwana kanti vele ngimthenge nje ezokhonza. Bengithenge nje ezokhonza. Ngoku kuzafuneka ngoku le 1.5 ihlule phakathi. Kuzafuneka kube khona ezitama out, kuzafuneka kube khona ezosheqe, kuzafuneka nazo kuthiwa kuyakhonzwa ngoku uzawufika ngathi akanganikwe imali ekhaya. Bemane itsala ngoku le lokho eyi-1 wayenayo inhlanhla yoba bangathengela impahla yokuba mawavele bemhle nje enkonzweni. Ka ingxaki yakhe wafuna ukuthenga nezelizwe. Afithe ngapha, afithe nangapha. Zonke izinto bawazana noKristu. Hallelujah. Hallelujah. Ngazibona ziyinkwalelo. Ndimile nje shop nje ndinge wathi unyumbane engikhula naye uxolile pha uyamazi unyaka. Wathi ingxaki yakho wena ufuna ukujingisana nabathi hayi uzikhamile. Hayi into lento yakho manje uzikhamamela ke. Umhlobo wami izikhama wothi hayi malibonke igama lenkosi. Zonke izinto bazalwane bezinzuzo. Uzibona ziyinkwalelo wawazana noKristu. That is why sesithanda kubathiko ingene le ntombi, ingene le nsizwa kungazuba ingcuka phakathi kwegusha. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Siyambuza ukuthi kuyahlukana. Sikhumbule nje every day ba mina ndingumntwana kaThixo imali. Amen. Ukhumbule nje uba njengoba ndibona ngathi yi-worship hayi akufuna ngoba ngilungiselele moya xa ndiyokhonza. Hallelujah. Hallelujah. Siyambulela ukuthi Nkosi yahlukana nawe. Apho ndiyakhona
izwi laThixo liyasilumkisa, liyasixhobisa. Balumkele nabantu belithuma njengezimvu phakathi kwengcu. 2 izinto beziyinzuzo uyuzibona ziyingxaki ngenxa yokazana uKristu. Kodwa uzixabisile uzithathela phezulu, but ngenxa yokuba uKristu